Angevicha mwanya muraithiria wa Meru TV nkirigaira we mayega kunde kura watinda nkirigaira Jumamosi yaku ni agirite tariki ni chiri mweri ni wenana mwaka wa 2025 na ino ichio ndeto cia Meru TV ugoro ni mukoreteri ukamvetariria no Mwangangi na mwananiria wetu wa mathithio muthenya we mthi ni Paul Ngujeri. Tukiambiria na ndeto cietu nawe urane Daktari Julius Bijewe urane murugamiri wa Ritingugi kiri thirikari ya kaunti ya Meru rungu rwa gavana wa Meru Reverend Mutumanto Ithingia na ugite kiri kigina kia budget wa mwaka wa 2025-2026 cia kaunti ya Meru ibombete kwigwa bagekira urito mono kiri ugima bwa mwiri nkuruki akiaria na ugite bagatumira mitandao ya kinandi nikenda gutigira bara bakuia ndawa cia cibitari cia mwingi bakuwatwa. Jeff Wagituma na kwambia ripoti ino. Nawe Daktari Julius Bijewe murungamiri wa Ritingugi obisine ya gavana na ugite kiri budget ya mwaka jwa 2025-2026 gavana wa Meru Mutumanto Ithingia nethirite agitenga mbeca cia kung'ana kiri rwang'iro gima bwa mwiri na kuga kinya ni kiri milioni 300 mbeca cia kugura ndawa ja kaunti ya Meru. Ndene ya budget ya nandi mwaka jwa 2025-2026 gavana wa Meru na propose mbeca nyingi muno kiri gima bwa mwiri mbeca cia ndawa ke chitete kumora cia 100 million chita 300 million shillings ili komba gwetha igeta kuma level 2 level 3 level 4 level 5 cia guteithia antu batu ba Meru. Sibitari ya Meru Teaching and Referral Hospital Deputy President ya komba kwethira akija ntuko ya Ramisi na yejite kenda ile ground breaking ceremony kenda ntu ba block ile gwakwa ni national government aje rungamirine Kenya Defence Forces na nonto bwangwata no ndongire ryo ya gavana na President of the Republic of Kenya ile gatuma gutue kantu bakama masibitari wantu bagana kenda na ningerekie kuri level 6 hospital kumaanisha Ritingugi baba itangu isibitari eu para bedaro bakirwa 1 million shillings in total mbese bichionde tukeda tugisave as a county kenda chiomba kwethe igitetheria tubetu ba county mirandi yetu ya county eventually otegera manto ya yonde kethe gisave ni akwe bilioni ndene ya mwaka so ewe gatutetheria sana na kenda mbese una ndi choka sieta chitia sibitari iringira level 4 chiomba gwitia kwa level 5 ira level 3 ira yetu taka health centers city level 4 na dispensaries na sokenda simba gwita level 3. Nkuruki mutongeria ujo na ugite thirikari ya kaunti ya Meru igekira mitandao ya kinandi kiri ugaibwa ndawa nikenda kurigiria wamba utumiri buthuku cia ndawa ira chithirite chikigurwa na mbeca cia kana ka Meru na ibwega tugekira system ya checks and balances gwensure ndawa itekura gutio gutuika mwananchi na kwita sibitari lakini kwa maybe ndawa isiraletwa lakini isiraurire no system ya gwensure gutenda ndawa ikumba kwitha ikiura gatigati ira ciareterwe ndawa ke eventually gwita kiri mwanjie ta kuyoya urira gatigati ne. These systems are being put in place na ne atumite munkana and even the cashless system na ito emphasize cashless system yetu kulita mbecha na bali ikethere mtandao niera atumire collection iretanga na kuonekana ndene ya Meru County iomba gwite tomba kwa twina 1.14 billion na kirichio over 930 million chumete kuma masibitari jetu na gutiro bakinya ukairi bachokaira milioni 500. bwe bakenda bwe 10 Daktari Bijewe na ugite gavana wa Meru netite na mbere kureta mitaratara kathumba na kinya gutetheria bonene sibitari ya kansa ja kaunti ya Meru ithire gitethia aje kaunti ne iji. So these systems igatutetheria nkuruki monga tutekirengi gwitwa telemedicine are mwaji akora irwa maoni jawe na are akandayaginosirwa ari nau ari agaikirwa ndawa nau ari atinaje gutravel kuntu gukuraja sana kenda ona services akwie nawe. Nkiripotera Meru TV mbita Jeff Wagituma. Atukithi na mbere na ndeto cietu ntuginkai nyuma ya kwirikana thoko ya mira
Ikonekana nthiguruni ya Djibouti indi arimi na biashara bamira kumanterechia igembe bari ugabo batina witigio na thoko eno nontu kubanganwa kwa thoko eno batomba kwigwa bakinenkiro mitaratara ireka ikaomba kwigwa igitumirwa nikenda bomba kwigwa bakendia mirantereru nenya bakuromba kuruthirwa mishemanio nkiro kibakiromba mutongoria wa rwangi rwaigie pricing committee mono kirirwangirwa hafa urani mithika akirutha kana arimi bakinenkerwa license batigire bonde bakuthina mbere na kwigwa bakinenkerwa license. James thoko Djibouti otire na aturome ke mindi aturani muntu kinyo moriku uraendita niyire Djibouti gata niyire tondo kimwe kinye tondo kimwe kana kinya muntu mwe ni biashara na rimba kemera kumembe baumite kuwate thoko ekwirikana ni iraonekanire interest ya Djibouti batena wetekio nayo ni bakona yaka ni siasa sikomba kwethia sisethwa nontu bo mukathai batireibwa kinya mitaratara ire bangi ya kutuma mirai thoko neu ya Djibouti no yaruoro ewe Djibouti ti muntu no eya aturomba kura etwira ithoko tureria kethira kwina thoko mira itwonu muntu moro tometa mira Djibouti kuma ulare nonto Dr. James yo wako miamanta ya thoko ni wako miana yumete utwira ngani na ngani bandiretio to mira Djibouti to menya thoko ni ruori ti manta era yange botori bokorura mianka manta yo kareka sijui Somalia nini no teke ntoto na itono eta no gaswa weta muntu ringa siasa na mira burune thogerue na nyana bako Djibouti no rongo itemera wita nau bieteria sanda ibo buru no rongo bukutumika na kwetu James narite ngwenge anto atoronga chiko thoko na ko no itemera na kwatu gete no ita kuto atumwa na njira yorongo anta boreti onene bonge na mere tutukire yanyo thoko ne thina ankwenda kwira Mr. Dr. James narekane na vitindi kuwa thoko Djibouti ni kuonekana ne tururinitania na muntu uri kumwe uratuma mira ku Djibouti twenda kwira James oleli ora triti antu endelee kutriti antu narekane amantu thoko semira na atemenya mantu amira biashara sietu semira bautu sitwe biashara muthurwa ni tule muthurwa ba miaka 30 tire baba tumero mira Djibouti re ni bakomero kana ni ba Djibouti onau baba tubatura sio to rongo se batura to atoma mira Djibouti na to ko mio atomero mira Djibouti no ko mia ko mira muntu to Djibouti no to mira ka thirikari ya to mero mira Djibouti ekendia ori uni bawite okya kwethira kuyo ikethire kionekana inde license na simba kwethirike wakire mtu wende inde tianto batale na thai tutekwenda bane license iro bane license bare kuma kuro thirikari nene mwanka kire ambunge betu kenda ibare yambia yo gathirungire na yekenya riranjarene iteko wana gorioria ana kabo tureria thoko nibugo lelinya thoko tukuri tukuriru thai mira to watilite mira utebie kuona na mira ni ya ingiro Somalia kuma leseni siekwe yanwa leseni siairo antobeli na siairo antobana ne thirikari ne na mbunge betu bo baerwe ibo bari ya mbia milioni sele tutore no mbe Somalia iba ibete na batwarethie taxi wethu na vietia nyumore Somalia wethwe to mamire minge Somalia ithandatu tugora ne tware ara range toiberwe babe na cio tuani mo Somali wirati 20 mira Somalia katheno amero beto ndenda kura bwana Dr. James ora chairman wa pricing committee ya mira na kiama hapa license nina ngero anto bonde na mbere anto beto bayo ke license ke nande to menya kwendia mira license itena ngero muntu mwe ora munjura bana ngero na anto bage ni batandatu barendia ke report ya Mero TV kumembe mbeta mukiri onkonja Aibwega mukiri wangoja no tuwa riboti enu tukithina mbere na ndeto cietu nyuma ya muthenya wa igoro speaker wa bunge ya kaunti ya Meru Ayubu Bundi kumira na kuga uturo bwake buri watine akioroteria anene mujumbe wa Centriment Moses Kirimangushine engeroki muthenya we mthi na we Kirimangushine na umire na kuga atiena kagita gakurwa na guchokania na Ayubu Bundi engeroki akimeneria mutongori uyu akiuga imutongoria wethiritwe akirwa na tongeria kaunti ya Meru angeroki akiuga hinya kagitani gaka kambiritie ndoa nwege nayo ntuku imwake nyuma ya Solomon Ayubu Bundi speaker wa bunge ya Meru kumira na kuga uturo bwawe buri ugwatine
na kinya kuorotithiria kiara mujumbe wa Central Imenti Kirima Ngoshine na ndi muthenya jwa narua mujumbe ujo na umirite na gukana kuga we ati na ndoa na rumena na Ayubu na kinya nkuruki kuria Ayubu bundi nethira kiumira werune kethira nowe ukubanga kuraga mujumbe wa Central Imenti na atige kurira gutu kiruni tena thina nwe na amenye baraba kwenda umuraga agati akejo ngwatite thina nonto jana nde muntura batura kethi baraba kwarusana na Ayubu akeja na rigwita akathirwa bubui antu bagwa ni ura Ayubu abere manto TV ni urongo antu betu babu ibumbichi na ibuje nkoro ekwa na ibuje nkoro ya Ayubu na babu ibubu tujija uranga ya tuishi ibuje uraomba kuura mtu kiruni na Ayubu nuri kumba kuproti kuura ungi ketha Ayubu kathu ganite kumbura na atige gwichira ati uni ni kwenda umura nontu ngai antu betu bijura tuchiari na ora tukuruki tukurite na ora tukinyite na no umba kwithira aina bangi kwa mantu ya kuragana chateo nkuruki Kirima Ngoshine na ugite Ayubu bundi kambiritie ndoa na worethirite akirwa na atongeria bangi ba kaunti ya Meru Ayubu otonya county assembly oro 2013 bena munya ambiririe kurwana kiraitu aithiuruka akiuga ngabana kiraitu guti maendeleo agwitithia kinya barabara ote akuthithia na ibuje ngabana senator atemia kuthithia barabara Ayubu ambirie kuuga kiraitu guti factory ya gwaka guti industry ya gwaka na ibije very well guti obichi senator atiumba gwita nguyu nonto senator yoba city county Ayubu arwa kiraitu mwakethira Ayubu eja minority leader achindite ira kuna kura ithano athura era antu betu ba central babwi nte kwenda kairi na nte kuboromba kura kairi no tukura kwenda kiri babwi abando ni antu kwatu kotingu yakabaitira barabara ote akenya no tiwa kathithia unda achoka gwita ngo MCA na aru arita rika no bune antu betu akaigwa murimo akanthurira kimu agakana muno etaiwa antu no bago support agakana muno arwana kiraitu 2017 mwaka 2022 kiraitu alinga bana kwatu kote maendeleo antu betu katika teuba kona beta ba muria mantu ja isindi kana ambia kabera ibuje oni turu yana kiraitu bakenda bukenda bwitira bo michema ni bo abona na bukaiwa kiwa aro akiraitu mwaka 2022 kuma 2013 mwaka 2022 nonto mtondoa akuthiria kiraitu kawira okuruka oreo ambiria ndo na kawira mwankara ara mikire shua akulita kawira agwita kawira agokurwanwe na ndiacho kurwanwaga thai amikiri makarwana ai nwe ambiria kurwana ni etho andu akwete kugwata ambaka ntakete kugwata ancha ambie te kugwata akona gutekurika irori arachokere kuga na ndi uni mabango yoko kuthithia ate iyo kumura gutuijo roi murongo gutukwenda kumura ni aria kirikiria Kirima Ngoshine augite bakethera bagikinya nkongoro chakoti be na Ayubu bundi ni untu mutongeria uu kethirite akimuthukiria rietwa nkamukia kotini koti thambie numbombo bwiro gutege ntukiroge okira kiri Ayubu ura kuri aritaka andikira antu bakwa campaigners bakwa nyabo bichi parampandikite nya my employees ebera chweni antu ikumtu tunywa nabo chai twali mantu akirima antu bakwa bakandingira bakambira ndamwandikira message ndamurie mweshimwa ugo nukwenda kura ende gonkinyira kinyanto bakwa bo bichimbyo kubarita campaigners bakwa bongwa my relatives imbyo kubarita kuri mtu uli kumwiro kamura na ketho kora mtu li kauga na ketho kora mtu li komwandikira nonto mwandikira ko expose kiribori chi watawa part of subject of investigation na ite messenger mwandikirite imwo akiuga ugo Kirima kana ugo ngimwira ugo Ayubu ugo ngakura nonto ba ABCD kana nkamikisho otetura na ite mwo imwaki ko utekinto yakimu yes no message like that nkiripotera Meru TV Mbita Jeff Wagitumam Ima hira wanchamba chiri chiaro nyeki niogo yumba kwiwe kiume antikumenya no nyeki na antikumenya no nchamba gatume ntere cha Central Imenti tuthige chigwa mbunge kia Tharaka
arakari hiba sublocation ya Gituma ira irirwa Kinanga gicigo mbunge kia Tharaka muthenya we muthe bethiranirie machembe na inya chururu nikenda bamba kwigwa bakithondekera barabara iretwikite mpanga ugendi bukiremwa biashara ikiremwa kuendelea nterenu irombare ya akari baba ikire MCA wao urani MCA wa Marimanti Kennedy Kamunyo wa mwena atongeria bonde ba Tharaka batongoretwe ngavana county ya Tharaka Nithio Onesmus Muthomi Njoki kumera na kubathondekera barabara nikenda bauma Kinyamarani giki Ndagara Waiguna noe utwithiraniretie riboti ino Nakinyare tugatura na maithori nayo thino yoreri baba na kariba molera na baraba mugarini kumara Kinanga location na Gituma gwandia Marimanti agaba kebumeria kwethondekera barabara chendeni kwandeni nontoba kwethero itikorokeka twina kiumia tukira ukaga barabara ino tumiruthite kiumia kionthe kuma na Rakanduru kujira Kamugogo kujira kwa Kimathu Murugu mwanka umire barabarani ya ara kampeni ya Chabuchibu ikurukirite Chabu unity ciri Murere na Magarini Chabu unity niekeranite Chabu unity inu ciri mwankeka kwa Tarami agaba kiuga thina nene bagukorokera kwethera gontu goko batije kene na tongoria ndito no wete muno ukaraitha kinyaga unjira teno twinio ng'ombe chuni kangirite maguru aga kinya mang'oi mitungi yetu ni athirire aga tende ekuru baba kuru bathiete cibitari no anga muntu akamatirwo na wheelbarrow no wheelbarrow titindirekere kama iganyama utwanyamarire muno na agende tito kurombo tethi bo barabara eno yetu atongoria bondi batugatire barabara mbi utie gintu twonaga baita yao nontu wana twaringa kura utie baita twonaga ukurukira bo wana muntu agakua tukamataga mathandu kuira muci nontu barabara ciathukire kyo tweruta twaugaga tuthungire barabarani tuthondeke barabara ene twabanga ukirira kama chiri tondokire kurutha barabara no tutie bonge tomba kwa ngo tona thirikari ya tutaya tugo twenjaga ni athukire kabisa mitongi ni kuyagira naga gweka matetu mang'oi ekathira bakenenganira gitumi kenene gia gutenyanirwo namo na kwethera batiringaga kura nontu bakwaga gituo kwaga gituo bauga tutiringaga kura nontu tende ugunjinji wetu auga Gituma onire kura forte nontu kura inu cietu kaciaganire into bauga tutiringaga kura nontu bakwaga gituo kigetu endi tukuromba turuguru wetuo kaingwa kami turingaga kura cietu tucinyagarikitie ro Kinanga na Karani imwe rukuthibwa rukenya kogu kura cietu cinyagara itwagire ikyo tukuromba Gituo Kamugogo APC batwonanagia tutiringaga kura nontu nara twanyagara tukaira kura cietu ende bona tutaringaga kura ituringaga kura tantu babangi ende mbeto yao nene kere thirikari ya kaunti gukorokera MC ogontu goko Kennedy Kamunyo igotigeri bakora ithiro ntorena yateyanirwo ta mundu akirumi barabara ino nituthiinitie muno itwetire kinya Mheshimiwa Kamunyo MCA wetu na njira twira barabara turuthira kuma gutha ino na tithukagia thimu cietu na urire nitukuromba kinya ngavana Muthomi Njoki twanitiro etinga raringi yaremire barabara etakinya na aga wetu itwateyanirwe nkwa Kamunyo kuromba Kamunyo na thirikari ya kito neto tulimea barabara no gwamba ukaombekana itobai tuthoinie muno twenye mangata katanduru na itobia cha Maguna utumbago kurutha atatu barombe na ishima tu ukaombekana auna rabo Muthomi Njoki gavana wa Tharaka Nithi County kumara Kinanga wandia Marimanti gicigo munge kia Tharaka nkiripotera Meru TV rieto kambita Ndagara Waiguna Ibwe Ndagara Waiguna riboti ya Ndagara Waiguna ikambitegeria mboba kwigwa ngikunda gikombe kia Ruji rwa Mwanki nguchokera nyuma ya kagita gatekaraya ukaibabia mutambo
nwethiritwo gichwana aria ukagura mabati ya kuimba nyumba yaku na style iria kwenda. Duralong Mabati Factory Limited turi aje ni undu bwaku. Nitwendagia mabati ja rangi mwanya na ja mithemba mwanya ta Duralong Tile, Box Profile, Durahome kana corrugated, Duralong Roman Tile na magori ja kuguna mukojo waku. Beta wa Muthomi kuma Duralong Mabati ni operations manager arengende quality control officer. Duralong Mabati tubwetha cia mabati ya mithemba mwanya mwanya na rangi mwanya mwanya. Kuna rangi ya blue, charcoal grey ni ringi mbingi orowici. Tubwetha cia no accessories yayo ya ridges, tunaona kinya misumari na rubber washers. Tuita mabati yetu kulingana na ithimi bya nyumba yeku. Mkoroki ne tukamataira ateja betu mabati mwanka mochi. Duralong turi Isiolo barabareni ya kuerekera Isiolo Airport. Kumenya manto nkoroki turiongere obichine chieto kana turingere thimo kukurukira 0110 581 292. Duralong Mabati Factory Limited. Tested, approved and trusted. Dedea turataukirwo ni umwe wa endo betu ni tujuragwo ni kithiki kuringika kunene hamwe na nkoji cia nkoro gwitikira wendibu mwathani Murungu. Hamwe na bo ni twambairia kuibanga kubate aria muthia na rugendo do ndwambairia ja Cool Breeze Funeral Home. Iji nio Mogenjeru Meru iria iri mwekano jo barabara Kirachene kilomita 3 wake kuma Meru National Polytechnic barabareni ya kuerekera na Nyuki. Cool Breeze Funeral Home ni tojanaga utungata tabo gweka meri na kugeta postmortem na mareijeto ni jakuguna mukojo waku. Turi na gontogo kunene na kotheru gwa gweka meri ngari chao kamata meri na kinyama thandoko ni toboraidia na kumeria baria bataukirini endo bao na njira ya kubaridia mbere ya tuterothora na kirombero gietu. Turi na parking ya kongana, restaurant na minimart aria ateja betu baurukaga beterete gutungatirwa. Kumenya manto nkoroki turiongera obichine chieto Kirachene Meru kana turingire thimo gukurukira namba iji 0798 715 653. Obichi chieto irugoragwa mathaa 24 Cool Breeze Funeral Home, for services you can trust. Ibwega na karibu kairi muraithiri wa Meru TV, tuombe kwigwa tukiendelea na ndeto cietu. Na tukithi na mbere na ndeto cietu ni ati warira Mwangi na murugutira wa gisiasa uthiete na mbere na kwigwa ukiongereka nthiguruni yetu ya Kenya na inyantere mwanya mwanya kaunti mwanya mwanya nthiguruni yetu ya Kenya. Na ndi musiasa David Kibori kuma Meru na umirite na kuga duratu ethiete kana nthiguru yetu ya Kenya itithiete bwega mono rutere rwa gisiasa. Rugono rwa MC Mwitonga. Mwanasiasa umwe wijikene Jakebori nombete kwithirwo agitamburukia ugambi bwawe aria ombete kwithirwo akiuga tutitite bwega na ni ombete kwithirwo akiaria na president akiuga naburite gutegera bwega kri advisors bawe nikenda bakomba kumwitithia bwega. Oni mbeta wa David Kibori na ndi mukari wa Meru County na ndi Mukenya. Oni na aru engo kare na atua ekuriunga ntora eta wa koromone ndeto tiri nemwe ndakaraku ithaa rimwe ngitaga ketha kwina customers bakuja ndene hoteli eu ndeya kwethira nyombe eu ina stima ni wakania stima nyombe eu ina itibangoge korokie batantatu lakini da yucio ndakaraku ndona kwina thina nontote customer na egitarira mwene nyombe eu agutara macebu okira ntuko antobangoge bamutarera mucho mweri bamweterete enderete ustima none kwenda mbeca enderete u kinya nyomba yu yongwa no ikorewa negetia mbeca gitara nguthugana ya imbiongo ina thina nda rika na nchokia piro jikiri
our president wetu Daktari Ruto mwire advisors baraba omo advisement ya weti na mbere bwa Kenya ibare miningo yao nonto bate komba omo advice ora komba gukiria usumi bwa Kenya nonto gitariria oteri yere kaingwa kana riria aitibango gebakaga mushara ndenda kuga kiri akenya antu babeta wamba bakaingia muno na tiko endi bwao nonto rira wingire antu utena ange bageta chwa gintu ka gwitethia nikenda na baba komba kuria na kunywa kwa winkoromba na ndinyiete muno ndi Mukario Meru County advisors baraba advisor president wetu Daktari Samuel Ruto bachoke kiri ndirombondi kana ababute achwe bange nonto gitarire ditethongi ane gitarira nthiguru igwitare kurari na saba ikwagire achara inene muno nene nthiguru Kenya nonto egitarira tugeketha ni aipoa rira kana bipoa eje mugutano kana na njira renge kwina eje nge gwetwa Magunas egitarira nyomba iria shagira ashara ana beto bara baitana safety rokire betha bekwa na nkurukiegana dacio goro nkurukiegana ana bari banire mici kwa unduga atire okaire president abori kojokia advisor ageria kuthikira ana babeto njensire imbio yongwa yotoma bambira mugomo na ne atababu edi kuthitherua nonto mwana ojo maitha ka muthomithetie ayo kiandigiri cia wijere ithatu nikena mwana akona ngugi thirikari-ine na nduka gwetha mwana ojo atumba kuona ngugi mwana ojo atumba ukirietro twetwa job opportunities ne ata mwana ojo agakira na no mwanga mbiria mantu kuba nkoromba thirikari ne choke kare ndiguru ya mbiria guchwa imbio toma mwana ojo akoma na ne atabu edi kuthitherua nikenda migomo ekathira ndene Kenya inkoromba oba bandi advisors yokaire ibakare ndiguru kana ochwe bange bakwa advise ana babeto njensire ni atabomba kuthitherua ndiguru ekathira migomo na CS wetu wa interior Murkomen ndiuga atiri igitari abo aririrwa werwa ana ibarala we kuguru ndioria u imwana oriku no mukuru oriku oyo karathwa kuguru mukuru tethomithetie mwana mwekuru thiciere mwana oyo arathwa kugururi ndendo kuria atiri ko ikukuthiria thina ndene Kenya kai kuongera thina koguo nkoromba Murkomen thaiji president wetu ogu abikithwa hanite na iri janja nonto atakuonia gichokio kiongwa kira kiumbotethia kuthiriria mugomo jojo ya agency na kuomba gukiria ndiguru na jau ni jonda ikia kwithirwa nkiona na nkigua mbita MC Mwitongangi kuripotera kuma Mutindo wa Kangangi Northimenti Meru TV. Atukithi na mbere na ndeto cietu akari Kasarani iri gicigo mbunge kia Buri kaunti ya Meru ibaumirite muthenya wemthi na kurutha maandamano bakimenagiria kuthukanga kwa barabara bakiuga barabara ino citigukurukika inya bikibiki kana inya baicikiri irombare yao kiri atongeria kaunti ya Meru obatongoreretwe ni mubunge wao Mugambiri Ndikiri ikumira anikenda omba kwigwa kibathondekera barabara ino biashara ichokane abura kwagiritie na inya ukamati Tireji itawa bururu kuma nthiguru yombirwe iji njira imwe iria itarikano imurungu wake uturikene kuna gwetu ingai ututethagia kuna ndiendombire atire kwija no tukore twitaga ate antu aja na aja ri kwaura ikyo kiuria ni utwendona kinya ura ugane chembe gya kurima atongete njire muntu tweburu njire tutwirie ukiene tutona Kenya na Kenya na gitumi tumete twinthe nonto bwa kiburu ke batwe twina miaka mingi kinya miundreje kumorera yatura iria scheme kiburu ke tutiona ara to ana beto bautagarira betete skuru bauma skuru beba karara ntorene na nguo ciena roji twina kanisa nene ara Pentecost Milimani asirika beya kana pastor baina ngari batiira naja bo bonge miundra nayo yeto kiuraneria baba ntagaro etutwa batemyo tagara beta kurima rutere rwa rungi aje gitaranga itutita ngugi twithaira turia gunia na ndeje bageta skuru goro turia itubeterete igitaranga ngakwira miunda yetu nyawa mitega kai uraneria no ntuna gutweta miundene
ana bata cukuru tutitango geijere tutinda aja kigurune giki tukagwata na njara twana tutu nini tukiunania neturo tukaunia ritwa tucoke tubetere akaire ugoro nandi twanyamarire imurungu tutethetie turi tukua nandi muntu nyaka ajua gatukamata mugongo urenda gwaka no gatigire maiga nara bauma maramune aejane kibaruga akamatairwe no kwana ruterero kwao njara emwe gacuritie ate ikweja kwethura maguru jara tutiomba kuna ukamatete gintu gekirito gateresa nini kune kanga ende batio thirikari yetu no twamithurire na tucietikitie ati u twitite gutonya maendeleo iria kara gatiginyuma buruga gacarani na ituringa kura bange beringa na nde ituinyi buru ikyo tukuromba na izimare nene wesimiwa beto na arabare baigwe batuthikire beje bone thine ria tukuria batu tureuria thirikari yetu ri batu tukare twisithite na kinyandira bakeja bakienda kura cietu ri tukare nacio mibuko tontu ikitha kene tutura ende narua twikuria atere kithinji narua tontu na twetete gukurukia budget yengi kagitene kana ndi ito twikwira kithinji wetu turirikane ito tumeitha kene naja ito tuonagwa jantu bange ito tukaumara. Anatukirikana na inu chegie barabara gikundi kimwe kia aini haga kaunti ya Meru ibaumirite na kuromba thirikari ya Meru rungu rwa gavana wa Meru Reverend Mutuma Ntoithingi omwe na atongeria bangi Kathumba akumira na kubatetheria kubaigika kiriwini bwa Meru ankiruki bakiromba inya Ameru bongwa bombe kwigwa bakigika aini ba kaunti ya Meru. Gikundi kimwe kia aini bandu imbo cia Kimeru ile cietho igikumaya Murungu ni bacemanitie na kuonania biewa biao bila baine Murungu bia wini o amwe na bia kuthekia antu indi bacoka bauga nabo bena mathina ja maingi muno jara jabathiurukite kiri wini na bubu bwao. Sira twethera twina ci nyingi turi aini ba Meru ni wacia antu ara tomba ku display ye wa bibi yetu kana ikwethira tutena na ara tomba kumara tutikenda tukona ni ye wa bibi yetu kukethira no ka tukwethira twina bina ndene ikire tumitomba kuromba kwethira kwina yarira kwina ciatho binene yarira kaunti yetu ina ciatho binene aini tukaewa chance nikenda tukona ni abatu obu twina yewa na twina ndwimbo batu turi Meru no twinete bothongi muno kwaria uma itwewe kanya na nitwewe chances cia kuona ni yewa bia tubira tutharimi na bino ntumero itutharimi tutura mbere kuona na ara mbere aini onto beko lakini kinya batu ya Meru twina ndwimbo na twina yewa kinya batu bibinge na no kabikuendelea kukira ukeo kaibo mutongerie gora ni kwendo mbinira lakini itare ara siasa ria kuluka kinya korwo mwini ro mwinirite no kumana atienda kumenya na atienda kumenya nkirukie au ende anku atire viongozi betu rigane nimbo sibo ciarana na inya we mutongeria wo tongeretie we na mwana no ciare mwana ka mwini no ciare mwana ka mumatuki no ciare mwana ka actor movie kwa uende ukareo support mono u atiomba wita na mbere kethwa muntu kethwa mwana ka kumatuka na support we urawe na kie wake kuina na support waine urawe na kie wakia kubwithia kusetha muthira na support we asethe muthira na teto support na kanua ito support na mathithio nikenda tumba ukira tukara ya county ira ingi ciombite kwithira yukira na iketho ina talent. Bakiaria balindene ya taunine ya Mawa ni baugite ati bo ni babati kwithirwo bakimenyeka kinyabo ya ini na antu ba Meru bagabetikiria ndene ya wini wao o amwe no sani wao nikenda bukomba gukura kana nkenda kuonia Ameru kinyaba ututuri Merians kana turi ya Kenya no tumbe kuthithia gintu ta movie tirasima tuonage Afro cinema ndena movie ithato na ciena marutano na ikurutana antu na inya ujutegetwo kona imucibicho muthongi ende Ameru bathukanagia no betire bakona Afro cinema kana makagura micibi ya ome ende inkwenda betikie menya ndukathira nkanja na gintu na wicietikie kinyagwe ukethira witikitie antu benu kana ana benu twe aini twe ngoi twethera twe na stress cieto no ntubo kwethira twe na talent ndene nkoro cieto lakini tutukomba gwita kuraya etomi nimbi ria tukubanga kuina ibaba inge muno ba utorera ntera nau
bakwira uotomba uteo wa kinya na no ntoba kwethira tena kinya kiondo kinene kio wikia kuraja kwa hivyo itokoromba babu atori beto na barabonde batuthikiritie boka ukeria ntoba kuraja mno ukeria mwini okurore okwena owe kuma kinya ntore na cieto cionthe cia miru bokeria mwini nwene kenda kaombo kinyara bangi bakuraja bakinyite for example aini baba inge bokera suonto eko riokera cieko rio na tu amero to no katokowa tokyo yande mpuno tutukona bo tokeria toyeto twebwera thai twekuo tweshonjo kabisa na ndrimbo cionthe tese totemenyo obwinira tokeriani na bwato tianja. Murithi wa banki ripotera Meru TV ku maja mirigone ya Igembe Maua Atukerekana na ndeto inuga turaithirie ndeto cia michetho ara akiaria mutongori wa mugongo Rais William Ruto muthenya wemde kirigikaro oteri ni bumwe na chethi ba timu ya Arabi Stars yaga kana muchi munene wa Nairobi na thiete na mbere na kuigwa akiba wirane kathomba mono kiri micindano kana icindano bia mubira wa CHAN urokwirigirwa kuruthika nthiguruni yetu ya Kenya nthiguruni ya Tanzania anainya nthiguruni ya Uganda. Muchetho uyu wambirie muthenya wemde kiri tauni ya Dar es Salaam irahiri Tanzania na muthenya we goro muthenya waru ikathina mena kuigwa ikiruthika aga nthiguruni yetu ya Kenya ankirukira Rais William Ruto na bekirite wirane kathomba akiuga kana akibaira wona bachinda akaomba kuigwa akibanenkera milioni 600 ona nkuruki akathina mbere na kuigwa akibanenkera milioni 60 wona bakinya quarter finals na milioni 70 wona bakinya semi finals na manto mange kathomba ngirukira Rais William Ruto na rombete thirikari na omana rombete akari mono nthiguruni yetu ya Kenya kuwatira achethi baba kubaimberia andikenda bomba kuigwa bagechinda kiri michetho. This is a very historic moment for Kenya. It is the first time in the history of football that Kenya is hosting CHAN. We want to make it double historic. We want it to be not just the first time we are hosting CHAN, to also be the first time that we win as Kenya. Do we have a deal? We win. So tomorrow until 30th of this month at the finals, our party is Harambee Stars. All of us. All the other parties, tuweke chini. Our party is Harambee Stars, and our slogan is Stars must win. You have our support, guys. You have our goodwill. You have our prayers. You are our team. And as I have said, we will be there to cheer you. The spirit of football, the Harambee Stars out there, is already palpable. People can feel. Watu wameanza ku and it's because we want to make history as a nation. Kenya is a great nation. We can only make it greater by doing what everybody must do. Kila mtu acheze kama yeye. Tumekubaliana? Guys, captain, please lead the team. Yeah. Bwana coach, you have our support and goodwill. Thank you very much for putting your best foot forward together with the technical bench and everybody that has made brought the team this far. I just came here to assure you of our support as government, myself as an individual and as president, and the people of Kenya in our millions are standing with you.
Ima gatugwatania njara tutigire inya tigo tukuwatira na inya twamiwatira timu yetu na njira ya maromba nikenda atumba kuigwa tukireta gikombe kimuji. Ribotinu igatukinyithia muthia wa mara tukubanganiritie nkatho cia mwanya kiri kuwano ntuba kuwatanira nani kiri kiri ndeto cia Meru TV Ugoro ninga kwendera Ugoro bwega buyurithani mobia mwene Nyamurungu ni mukureteri ukambitarire no Mwangangi na mwonaniria wetu wa mathithio ndi Paul Ngujiri.